Haralds Vaffels. Haralds Vaffler. Haralds Vaffel. Perfect. Mae'r lle yn rhannu'r un enw a brenin Norway, Harald. Ond brainchild Jonathan y perchennog dio, sy'n cael ei nabod rownd y wlad fatha brenin o waffles. A mae'n creu bob math o waffles next level. So, beth sy'n ffansi ordro? Wbath efo caws brown, dwi'n meddwl. Pan ti'n yn Norway, rhaid i chi wneud wbath stereotypical, dwi'n meddwl. Awn ni am hwnna, ia? A gawn ni am rhai o favourites, Jonathan? Ia, A just gofyn i Jonathan. keep them coming. Iawn, cool. Keep them coming. Wow. Voila, there you go. Iawn, mate. Yo, Iawn, the power Jonathan. bump. Yes. Yeah. Welcome to the Waffle Kingdom. It's so good to be here, da ni yma. Before we order some, I want to know some more. What makes a Norwegian waffle Norwegian? Well, it's pretty much the shape, right? It's like the heart-shaped. The cowl. Yeah. So, bro, can we ordro? Yeah, of course. Tusen tak, tusen tak. Iawn ta, amser I drio'r waffles. Da ni'n mynd am y classic, brwnost. Y caws brown Norwyeg efo jam a hufen. Ci poeth mewn waffle efo nionod crispy. A hufen ia caws brown mewn cone waffle efo donut ar y top. Pam ddim, ia? Do some powdered sugar, like that. Oh my god, I'm so excited. Oh, Voila. tusen tak, bror. Should fill you up. Diolch yn fawr iawn. Tusen tak. Oedd I boili yn fan'na, ni allan I bita, ia? Beth da ni'n dreid fan yma? Go for it, man. Oof. Wow. Oes meddwl? Ti'n licio brown cheese No. a bob dim? Mae hwnna'n caws brown da. Ia. A mae wedi toddi rhywfaint ar y waffle poeth. A mae'r jam na jyst yn transportio fi nôl I Bryn Celyn y Cynarfon, 1989. Chris bach, cael bechdan jam a caws. Waffle sausage. Lovely, lovely. Oes meddwl? Lovely. Dwi'n rhaid cael hotdog mewn waffle o fan. Ia. Ta bed o'n bita fwy o'n, mae hwnna'n amazing. Ie, Sian? O'n I methu dod I Oslo heb gwcio waffle fy hun na. A gan bod Jonathan yn gwybod bod fi'n lyfio cwcio fy tân, oedd wedi cael gafal ar bresant arbennig I fi. Hello, Chris. An OG fire waffle iron for the Fire King. Oh my god. Oh, wow. Cast iron OG. That's how he did it in the old ways. Is From this- what is the name of this? Jotul. This is like Jotul? classic Norwegian. Ah, siap calon hefyd. Yeah. Oh, wow. Bror, tusen tak. Tusen tak. Thank you so much. Diolch yn fawr iawn. Want some waffle?